ele mafailonga satisfy le mga onga ele make lo mga onga le mele ke sa was organization ise fa hanga fa upu fai ise malo iko kongo se ekalesia onga kopulo leo le me ka ole ita ona ita lo leo le tangata. You will answer to God Himself. IAKOPO fa bumomua alongolo mai le upurunga ya le akua langa e ki nga la fionga le akua le umar ko fe misa ma le u feu kai ma le fei kanga Maifea taua ma misa o ia te otou. Ele ole nei ea mai o otou mana o leanga. O lo tau yo otou tino uma. fe sa oi me yo misa makau ko kongo o se malo ko kongo se ngu ko kongo se ainga e ko kali al ko spoia comes from desires battle in you. Lai ai me ka o manga onga la fe ka wai ko kongo ka kaia. Manga onga la ia le ale kupul veves. Ele ma failonga satisfy le manga onga. Ele make lo manga onga le mele ke sa was organization. Ise fa hanga fa upu fai. Ise malo iko kongo se ekalesia. Onga kopulo leo le me ka ole ita. Ona ita lo leo le tangata. Wafafo. Maifea taua ma misa o ia te otou. Ele ole nei ea mai o otou mana o leanga. O lo tau yo otou tino uma. Bela sa o loko le ko ke fale nganga o ke fale king. Afonga mai e ke fale king lo eika. Afu wai le mama lama le ngalue mai le nganga pa ie ko kongo le mele. Langa le ke sa o ke manga e meat lo neat. Bela nga ka o le manga o le nganga kongo nganga. Le manga o satisfy. Efe mai le ko no. Asia, le kupu mai le misa, le kupu mai le kaua. Maifea kaua ma misa, fai le siles, maifea kaua ma misa. Maifea? Mai ha oi, mai ha kongo oi, mai ha. Meu meka o manga o le anga le fight ko kongo. Le battle ko kongo oi. Yo meka o evil desires. Manga onga le anga. Amen. Mako foi kaua le kingo ma le anga. Kaua le ho mai le so le kaua e ke mol kaltia lima. Al me manga e fa me kala ko spaia. Ele malama kingo ile nganga e malama le nganga ile. Amen e saula. Nganga le ko kongo ile nganga pa yo le asong fanga fo winga yo le asong fa ola ina yo. Le asong na talia ile lio Yesu. Ona lu watu le nganga pa yo no fo tono e ke saula. Wo suilo ma fo. Dale ma fo Cristo. Wo suilo lo. La o lo con Cristo. Me la nganga ko disciple. Disciple la por so Yesu, o pe uma o Yesu. Esa o falling o Cristo, esa o loco Cristo e ka kala mai o po Cristo. Amen. Bela nga lengi misa ilo. Lengi bebe si malo. Langa o saul nguko Cristo. O saul maka Cristo. Amen. O savali mai o savali Cristo. E mingoi mai Cristo. Que vai lá mingoi mai leso Cristo. Mingoi mai leso Cristo. O ka se manga yo loko. Ako foi al malo, ako foi ngal malo, e sa ulis ka foi ngal malo, o foi o Cristo. O nguko Cristo. Upo Cristo. O ngayo Cristo. Que vai se mango yo se malo. Amen. O ako foi fonga foi pule, e sa ulis foi pule e foi mai a Cristo. E kau kala malis foi pule, kau kala Cristo. E nganga malis foi pule, o nganga kingo. Ona al mela kupu. Ona tau lo le. Ko vai se sengo me. O mawar kali. Mai fea kaua ma misa. Mai ai kongo ko. Mai manga onga le anga i ko kongo ka ngaka. Amen. Le loko. Mere alinga ka ngwa o ke le yalo loko no kara kuspo ya leo le yalo oi. Tango ngale kupu mai ile. Ya mio. Mela ngai ba ya mio ka ngaka. Hale man na ya na Yesu. Ngau ka ko mengi ya Yesu. Wa feli wa inga kako ile si wa kau feli wa inga po nga wa feli pa sile se le nganga lo le sa ule si jaki le si so angi le si pa ile si wa liu oi po nga wa feli wa inga o wa kau liu foi oi pe le me nga fai ma kau liu amen discipline pa fonga mai ele ai lo se discipline o ki ako me
Anga yo alfa ngau fale anga lo kongo kuspo ia. Ha o ha ile kua ile akali ia. Ea lofa ia. Amen.